Allah yewtere naɗuɗore wi honɗum mi yiiɗo piiji ɗiɗi ɗi tawata leñol ngol fof no welti fimo wallahi ɓay mi naati ley ga mi toɓɓita ka toɓɓere kawɗo e maaki ɗon naane no gasa hara gila ɗo fuɗɗa ko hande menen maw mumɓe men ari ɗo kono fayde so ari ɗo nokkir guyata e ko woni ga aray ko fiji ndarugo kono so ari e leñol ma a tawi wona ɓeeɗo no jooɗi tawi hakkil ɓe ko woni ko noddugol taalibaɓe nodda mawɓe yo Allah ɓeydan on giya mi tokkitoɗo seeɗa ka min nanno oustasi Abdallah no makana ɓe fii ka jombugol en arno tawɗen woɓɓe lagine ɓen ɓe arnoɗen tawɗen lagine ko enen koɗiɓe kono no woodi toon leñi goo hay so inni a woolay haala maɓɓe kam a heɓata jaabotoɗo ko ndun addinmi ɗum ko andingol ɗon jombugol ko lekki so ndaari fewndo ka inna ɓe ƴetti jombugol e mbuuɗi ɗo ko honɗum e honɗum watta yeeto rewɓe ɓe mawɓe mo ɓurno laamade lagine ɓen e ɓuraɓe teddinede lagine ɓen ko homɓe koɓe yumma mum okkano alamadi est ce que ono ɗo ɗon andi ko ɗum woni alamadi alamadi walla ɓe talibaɓe jooɗiɓe yeeso mon ɗo ɓe nodduro landi ɗon ɓe fuu ɓe torata ko jiwo ko jiwo on ƴettete wattide e teŋe wattide kadi e dotoɓe ɓe nawa ɓe nelde talibajo wonde mi nana ɓenna joni ɗo na ko talibaɓe ɓe kon kono talibaɓe on tagida e teddungal o jangi alqur'ana on sikku onon ɗo giɗaɗo ɗon Europe sina alqur'ana on wonno ɗon e jangude arayno ki hakkillo ara e mum a yigol on wonano probléme yigol on ngol wonano probléme kono ɓay on jokki ko feewi yigol on ngol yiɗon wo tawi no welti ko ɗum so ɓerɓe fewjanan ɗo fi ƴettere ko fewn ɗon mbuuɗi ɓuri ɗuɗde kono a jinda joni ka ndugu seeɓe temedere woni tawaɓe fof ko marɗo ɓiɓɓe ɗiɗo ma ɓiɓɓe tata fewndo wonno okko fi Allah ayiyay gorko mo ala hay fus no mari ɓiɓɓe 50 mari ɓiɓɓe 50 hari on ko hombo ɓe nananta ko mawɓe maɓɓe ɗum ɓe nananta si Allah noon waɗi on iwi toon on ari ɗon woni nananoɓe mawɓe mon ɓe nanana l'islam haray ko faala ɗon kon fuu wona menen mari ko hombo mari ko Allah ko kanko toroto ɗum kono haray men toriki on ɗon ɓeydu ɗoftare nden si ɓe ono ɓe talibaɓe holliri on ɗo ni fi jombugol onon ɗo fof jombe so ndaari ɗo hande ɓay men ari teddungal ɓurali ngal kono siko sonna mum ɓen ɓannano men ɗo kafe no ɓuri de ɓannan ɗon men ɗen ko wawɗum wulno kafe o ko wawɗum wulno kafe aray kafe de ɓeygu mum wulnuno ɓanni ɗo de no ɓuri mi jaɓani oustasi Abdallah kaw maaki ko arata ko feewi so noddi men hara ko sonnami mon ɓen ɓannanta men inchallah on ɗum weltino onon ɗo ko on payɓe tunni onon ɗo fopp mi nani ɗo waɗana aɗo question won adda bon réponse o wi ha mi heɓa duuɓi 25 mi andi on de buye mon ɗo heɓade ha sono woodi ga heɓɓe duuɓi 25 men onon ɗo heɓuɗo duuɓi 25 mo heɓade duuɓi 25 yo Allah taw newnan on ƴetton ko faala ɗon kon kadi ɗo mi nani ɗo ko woni e sonjude seeɗa ko faale mbuɗɗi kono Allah nde tagi en so nde o tagaɗe ha hande goɗɗo piiji ɗiɗi no woodi ñande boobo jibina foppiro mo wosoɗoto si goɗɗo kadi ɓe duuɓi 90 o maayi foppiro mo kadi wosoɗoto
kadi ko goɗɗo heɓi ɗo o aray ndemara warno mo ɓorti ñande kadi hoota imo ɓorti o gandi jawdi ko hakkude ɗon wona waɗede suɓiɗo jawdi wo heɓata ko faala ko Allah on tigi suɓoto suɓo ko fewi koye Allah hokkoron ɓeyguji ɓe taalibaɓe kadi jooɗiɓe ɗo yewti fimo hara men aray hande ɗo ɓay men dogno nane min fottiɗo e jangol ko wawi ɗum wo ko Allah ko min wibirta meɗen lakka en ari nuɗo noggo men tawi ko moyen 3 degré ko ɓuuɓi ko argol on kamen wonɗo mi anda sina ara ko safari joguinni ɗum ko winniran ko moyen 3 tawide min mi hewti nokku ko e yamodiri tolen ɗum ɗon noni goɗɗo lanɗo ɗo honno on tigi duwa yewtudude e ɓeygu mum on andi mawɓe ɓe no mari namuji buyɗi windaka Qur'an ono ɗi ɓuttinana yimɓe ɓe on maaki on seeniki ko hettiɗon wo ƴette ko tawno ɗon ɗo telen ɗon on mawɓe men ɓen ko on heɓa e teddungal no goɗɗo jokkiri ko ɓe heɓuno kon ɓe alano jawdi kono Allah no waɗuno si ɓe torike goɗɗum Allah addanaɓe ko ɓe tori ko mawɓe men ɓen ɓe innayno ndiyan wonano ndiyan araari wano hol jangol men fottiro ɓe inna Allah ittu jago ngo itta yimɓe inni ko ñanneɓe kono gila on sayi yimɓe ɓe no toraɗo ɗo fi ndiyan ala hertuɗo ala toriki Allah yo Allah yafano en ɓe ara onon kadi ko jokkuɗon ɗo ko Allah nawri yeeso joni ɓay hande mi tañƴinike ko ɗon walta en ɓeyda yewtere nde si bayana no woodi haalaji no woodi naami wowlumi gayna kono en wowlay ala mi toriki Allah kadi yo Allah fewnon e l'islam ko ɓeyduwani on kon kadi yo Allah okkoron jawdi kono yo Allah okkoron jurriyaji waɗade barke siko woɓɓe ɗiɗo marno ɗon mbuuɗi ma ono ɗo hosi ko mbuuɗi marno ɗon harana l'islam on nelantano men ɗo araynoɓe ɗo ɓe fof ko amoɓe kono ɓayɗo jokki l'islam hay si ɗo mari mbuuɗi ɗo yiɗi men ɗo yiɗi mawmonɓe yo Allah ɓeydamo jangi kisiye joni ɓaynami watta bayana on kono mi nani ɗo nokkergo mi wowlayɗi kono hewtalta kono joni ɓayɗa yiyata kafe on ɓuttana Allah n dokku toriki Allah yo Allah feppin e hoore ko assalamu aleykum wa rahmatullah نعم جدا إذا فتاة تصميم إن شاء الله إن جنا شهر من الأستاذ ذاك من كاتب كلمة سلة لو أن نتالي سلة في فتاة درسون أمشي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد هراي في الحقيقة كفوتا قولنا هراي كسال من قول أنتم عندنا ما هوتي جم هراي ما يورثني كأنتم مدرانغا من ترى الله سبحانه وتعالى يبون كل موجودين جد إن شاء الله فيما سيأتي سنذكر شيئا بإذن الله إن شاء الله الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وسلامه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد إخواني الكرام أساتذة الأعزاء أحييكم تحية مباركة من عند الله ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يافوتو دي او موضوع من دو هانده نا موضوع دينا ينكوجو tawano e mawduji ɗi min suɓi piyo séminaire ɗo mawdu mo tawata ko fi science fi gande ko fewndi hande kon ɓe ƴetti mawdu wonɓe halfinini e ngal ɗo min suɓi ko wiyete kon la mémoire e pulal manditorɗum ɗum ko honno goɗɗo manditorta ɓay ko jooɗi ɗo ko
façon e yimɓe ɗiɗo ko janngowo ma jannowo ɓe fof uti maɓɓe on ko gooto ko haqqirki alay so yewtay ɗo naafi haqqirkin fof ko calum gootum e haqqirki ko wiyete konkon mandite ko haray no yimɓe ɓe no ɓurdi no gelorɗon no wondema fof fotata haray objectif yewtere nden ko andingol neɗɗo ko honno woni manditegol par ce que neɗɗo huutori wo ko andi fi mum sa anda fi hunde hay tawi a jogii nde a wawata nde huutorde hande mo ƴetti kedi jon yilan ɗo mi anda fi kedi mi anda ko ɗum watte kineɓe walade ɗo sa jonni lan ɗo ordinateur mi anda fi mum o neɓay mi nafitorali mum enen kadi allah no okkiriyam piiji sen humpitigeɗi an ɓuuray wawde nafitorde ɗi e so tawi en gollitiri ɗuti no ɗi ardi noon tum no tawa ko neɗɗo duwa humpitade kanko tigi ko honno o yarata ko honno kanko processus makko on ko honno o gera piiji ɗin yiltodirta e makko hay objectif yewtere nden ko ɗum ɗo kono inchallah en daɓɓito e yewtere nden ko wonti mo yewtay fi manditagol ma o yewta fi haqqil mo yewtay fi haqqil ma o yewta ko wiyete kon ngandi par ce que buy sikkay ngandi e haqqil ko gootum seede mum a nanay jama o no inna a sikkay o ala ngandi a sikkay ko ngandi ndi woni haqqil alors que ko piiti ɗiɗi seeduɗi ngandi ndin ko hunde yiyotonde si nde hoore goɗɗo udditama ngandi ndin no yaltino wancino ɗo goɗɗo ara mema kono haqqil walata ko katabal ɗo yitere yiya ma jungo mema en andi ko piiji ɗiɗi seeduɗi ko portoɓe ɓe wiyata kon ɗuma ko matériel ɗuma ko immatériel si wiyama immatériel ko hunde nde tawata so irɗi ɗin joyi les 5 organes de sens wawata tinnude ɗum tigi ko neɗɗo no woodi piiji buy ko neɗɗo wawata ko yiide hala no wooda goɗɗum no toon hala yiitere yiyata kañum tigi kono kuuɗe mumɗe no yiyo wano giggol walata koye tabal goɗɗo yiya kono kuuɗe giggol ngol no yiyo wano limanu walata koye tabal goɗɗo yiya kono kuuɗe limanuɗe no yiyo no woniri noon kadi no woodi piiji ɗi yiyota ko kuuɗe mo yiyotako ɗum kadi ko gandal wirningal goo no ton en ala yewde mum haray noon si yewtay ko wiyete ngandi kon en feccay ndi fecce tati waɗen terrasse salon hu e sawmbutuji fi en faamu mi ala ƴettude terme ji ɗin ka science par ce que en famata ɗi fof enen ɗon fof ko wiyete kon cerveau no fecci fecce tati no woodi feccum ala non kum enen kala ko dasoto si pullo wi ko dasoto no tawa e mum bolle moɗo sagari e ko nandi e mum kulle catégorie ko dasoto ko fuɗɗi e ɗen ɗon addi ha e men enen yimɓe ɓen
yemmari on partie cerveau ɗon ɓe innamo cerveau reptilien le reptile ko dasoto ko ɗum woni rôle on partie cerveau ɗon kala ko jokki gurdam ɗam circulation ƴiiƴam ɗam fofango ngon e énergie vitale on ɗanagol ngol e ko nandi kala ko yaadi e gurdam neɗɗo ko ɗon woni yilti deuxiéme salon o ɓe wiya awa deuxiéme étage on ko cerveau wiyeteɗo limbique on cerveau ɗon kadi ko hittuɗo molanaɗo ko ɗum woni rôle makko ko ɗon kulol ngol woni ko ɗon giggol ngol woni kala ko wiyete émotion kon ko ɗo woni on cerveau ɗon kadi si o ittama e neɗɗo ma on ɗon cerveau on partie ɗon heeɓi défaut a yey neɗɗo on tun anda par ce que ko ɓe yiya toon no woni psychopathe hara ɓe wara e goɗɗo landoɗaɓe ko ɗum ɓe waɗiri o hara ɓe anda ngaygu wi tum hay kamɓe ɓe wawata expliqueude ko ɗum waɗi ɓe añani o ha ɓe waɗi mo ko par ce que on partie ɗon no mari défaut no wona noon défaut on hala ko ka éducation ka needi ndi o ne'a no wona kadi hala ko ñaw no woodi noon cerveau dowdojo on cerveau limbique hakkundejo on ɗo kala ko mari ko muyninta no hawti ɗum ɗo ko dasoto ko mala o parti ɗo kala ko dasoto sagari palla e ha e bolle ala on parti ɗo limbique on kala ko muyninta no mari on parti ɗo neɗɗo muyninay ka neɗɗo kadi no mari on parti ɗon kala cerveau hikkiɗo dow ɗon on ko cerveau wiyeteɗon cortex ko fi oɗo wonde yewtude ka mawdu men ɗo ko cerveau dowdojo on tawata ko tagga kon fof ko yiya kon taw ka hoore leydi ɗo ko mari cerveau développé ɗo hala cortex ono développé ko neɗɗo tum ko ɗon woni siège de la conscience conscience neɗɗon ko ɗo woni intelligence ko wiyete ko intelligence rationnel ko janngugol windugol eltagol sport fof ko ɗon mo watta joni noon ɗiɗo tati noon no mari mémoire par ce que sa hendike hunde a jogorinde juuɗe nayyi nde a ƴetta wonde goo a wallinay ko joguinoɗa kon mbiya ƴettu wonde go donc a yejjitay allah tagani hen ko wiyete mémoire ka piiɗiɗi o wawa marade on mémoire noon kadi no fecci pecce tati feccere alanene ɓe wiyamo kono ndaw ɓe wi mémoire kono portoɓe ɓen ka gande maɓɓe ɓe wi manditagol kamɓe ɓe wi tum manditagol kono enen yen ɓuri ƴellitade ɓe ɗon haala men kan kamɓe ɓe weyi kamɓe ɓuri en ƴellitade enen en wiye tum manditagol non ko enen ɓuri ɓe andude par ce que enen ye mari terme ji ɗiɗi hunjagol e manditagol hunjagol koko waɗanɗa hoore ma anniɗo wiɗa mi ƴettay ndi kaydi ɗo mi jangga mi hundo c' est à dire ko volontaire manditagol noon ko heɓuma ko mande watta ka haqqille ma wano mande waɗirta ka ɓandu ma goɗɗo no yana balma o heɓa ɗon mande ɓattatere ɗum ko manditagol faydi ko yowodira e gandal kon fof koko mandita
ano alaji ɗo hiɓe tooli hakkunde men ɗo sen inni yoɓe sifano en ɗo no mawɓe maɓɓe wawno koɓe makanta en ɗo komin maandi kon c'est à dire na ko ɓe ɓucciri janngaɗum e bindi kono ko ɓe tawano ko hunja noon ko fonta jannga hala ko an anni di janngi ɗum ɗon woni hunjagol fo e mum ko ka mémoire woni ko fi ɗum ɗon wonde yewtude yewtere nden tigi tigi ko honno information waaliɗo ka leydi ɗo jerete ha o wona kan ka haqqille on tigi ka mémoire ko honno on tigi kadi gerdata ha ñande o faala andutude mo o ƴettamo kadi o yaltinira mo kuuɗe soit windugol soit konngol haray noon ɗum ɗon en fuɗɗoto partie mémoire arano ɓe wiyamo mémoire court terme ko honno watta on mi faalano moƴƴinde vidéo ji hara en yeey ko yewteten ko ka télé ɗo ko noon tawi wifi on moƴƴa on yaafoto haray mémoire court terme on ko mémoire ɓurɗo raɓɓudude on capacité makko on no fanɗi ha maayi par ce que goɗɗum ko waaloto e makko ko hakkunde 1 à 7 secondes so feƴƴi ɗon hara e yejjiti ko ɗuuɗi ha feƴƴata 7 secondes enen ɗo fof a jooɗiɗen ɗo piiji buyno hakkunde men ɗo piiji buyi en yiwde ɗo maintenant ko wonde yiwde kon fof mémoire woni ƴettude o ƴettay tun o accita ƴettay tun o accita par ce que somi yeƴƴitike ɗo mi daaɗi ɗo goɗɗum mi artiri hakko komi daaɗi ɗo mi acci ɗon sinon ha mi waɗu ko wiyete kon attention on mémoire court terme no mari peccoy tatoy peccon ala nun ko no wiye sensation peccon ɗin mum ko no wiye attention peccon tataɓum ko no wiye perception kono woni ɗon sensation neɗɗo no mari so'irde jowi ko ɗen woni dambuɗe ka information on natirta e neɗɗo on ɗon gite ɗen kine ɗen hunduko kon noppi ɗin e guriigi mi ndaara mi lunno mi metta mi heɗito mi meema kala ko e waale ɗiɗo ko iwri yaasi natata ka haqqil ko par ce que sa jalnay goɗɗo ko so a winday ma a ewnoto fillito ma o yira guite ɗen ma o nanira noppi ɗin donc tawi jannowo ma janngowo ko o etoto taw o dartata est ce que canal mo mi woni hendorde komi woni janngude kon est ce que ko canal moƴƴo on noon est ce que mi ɗum ɗo ko foddi ko jentegol ka ko janngugol ko ɗum waɗi no woodi piiji buy ɗi tawata ɗin ɗon ma jangge bayana tun hafe gasata fi majji ɓay bayana ko heɗitagol tun mais tawa ɗin ɗon sa manditoto ɗi il faut que janga ma yaha ka darsuji par exemple ɗum noon en andi information o si o naatay ko ma o rewa e gotel e ɗi jowi ɗo ɗin mum ko noon active o ko wiyete kon attention o c' est à dire wattangol yilangol kala ko naati a wattanali yilay mum pottitotoma a yejjitay ɗon kala ko ari e ma a wattanali yilay mum a yejjitay dans 7 secondes au maximum on noon attention mi ala mo feccude ɗo ɓay kako kadi mo feccime mi ala natude ɗum ɗon sa waɗi attention ma e hunde
fiya famude il faut que waɗa troisiéme pettitum perception fiya andu ko honnum tigi tigi feltete ka gite ma ko honnum mettuɗa ma ko honnum uruma ma wattana yilay mum sa wattana yilay mum anda ko honnum fiya andu noon ma yaha ka deuxiéme stage naɓa ƴetta ɗum perception on ƴetta information on ɗon naɓa mo ka mémoire ɗimmo mémoire de travail ko ɗon woni mémoire atiɗo hittude on par ce que goɗɗo si janggay ma o développa on mémoire ɗimmo ɗon ma ɗum fof so wawata manditade ko ɗum on mémoire ɗo watta na ko yiwɗa kon tigi tigi yata ka haqqille ba ko a ƴette woni image on convertisamo en e miijo ko ya ƴettu image réel waylamo waɗamo miijo wallinamo noon ka haqqille na téléphone o mi naadata ka yitere ɗo mi wallina ga ko miijo téléphone o mi woni wallinde ka hoore téléphone o heƴata ka gite tekko hotoya joni noon convertisugol ɗum ɗon ittugol goɗɗum mi miilama mi yi mi watti ɗum no image mental mami si mi watti image mental mami organisa on image mental ko ɗon kadi woni deuxiéme difficulté joni mi yi téléphone mi wattimo image mental mi wattimo miijo mi addimo ka hoore ko honto mi ko kanko e honnum mi wattidata par ce que neɗɗo ka hoore makko piidi ɗe fof no organise ala ko jiiɓon na wondema fof no watta e sakum gootu ko c'est à dire ko be ma yaha nokku goo si goɗɗo inni on ɗo pucci on fof yen andi ka mémoire men ɗum ko hawtodirta ko nayi hawtodira e geloɗi hawtodira ko ɗum ɗon woni famille ko par famille piiji ɗin organisirte ka hoore e kadi noon organise woɓɓe no organisira par famille mais ndarama ka science andama woɓɓe gono organisira d'une autre manière par importance ko hittiɓe kon fof ɓe waɗa e sengo ko hitti jaasi ɗum kon kadi ɓe waɗa sengo ɓen ɗon kadi ko par importance ɓe classirta piiji ɗi en andi ɗum ɗon ko ma organisé classé joni noon fiya manque noon ka dowa wonde ɗon ka mémoire long terme mémoire de travail on ɗo capacité makko kon au maximum ko balɗe 4 ɓe wiyata ka science woɓɓe wi balɗe 3 mais ko ɓuri nandude kon e gonga sa a ƴetti bindi ɗo a jangiɗi a hunjakiɗi fof balɗe 4 ara a yejiti sa lannaliji hunjade donc mémoire on mo madi limite joni noon mémoire jano sagade molanade ne mémoire long terme on ɗo mémoire ala limite ɓe yiyanalimo limite taw ka gandal yen andi noon enen julɓe ɓen kala ko taga eno mari ka hatti hono ka science ɓe wiya o hatta mais ko anda himoyaji guite taw yaali ka o wawi hattude no anda noon mo hatti nokkugo on mémoire ɗon noon ko essentiel par ce que ko ɗon mankata piiji ɗi ko ɗon kadi sa andi tay ko ɗon yahanta image mental on convertisamo e haala
ma converti sama e bindol windam joni noon ko honnugo hatta ha goɗɗum wona toon manditoɗa lutta ma wona toon yejjita kala ko howtali o mémoire ɗo kala ko traita ka ha howti o mémoire ndeno ɗo labudda yejjite kono kala ko traita ha classe moƴƴa e o mémoire ɗo a yejjitata sina hala ko seytane yejji timma ɓay enen koye julɓe e gandi seytane yejjintinnayi mais ka gandal ɓe wiya kala ko howtoy ɗon on tigi yejjitata joni noon gon addata yo piiji ɗi howtoy toon ko hunde wiyete nde la répétition etagol ngol wakkilo ñande be waɗa sowno kala waɗa sowno kala waɗa sowno kala waɗa mi sikki soferɓe no hakkunde men ɗo ñande ɓe kittutuno auto pour la première fois ɓillugol ko wiyete lewiye ko yiltindira ɗum hari ko probléme kono joni ɓe doginayi auto ɓe yejjitino hay ɓe memay leviyete ko mécanique ol par ce que ɓe waɗino ha joni howtoyino ka mémoire long terme hande kadi ɓe yejjitata ɓe weyi goɗɗo si wawi vélo une fois haylanni ko ɗum ɓe wiyata ka par ce que a pédali ha goɗɗo anda ko laabi guluji jelo pédali howtoyino toon donc no woodi woɓɓe go innuɓe ko tan tel on tigi watta hunde kay fiyo howtoy toon kono ɗum ɗon vérifiama wona conclusion d'abord haray ko hikkiti ɗon e yewtere hande ko honnum wallitoto janngowo ma jannowo ha ko jangata ko ma ko jannata ko howtoya toon wallitoto ɗiɗi gogo taw ko wiyete kon autodiscipline neɗɗo wawɗo kañum tigi dartagol hoore mum inna ko ɗum ɗo watta halana sabbata ko ha goɗɗo inna ko ɗum ɗo tawa ko ɗum ɗo watta hande a ɗanoto tel heure ko tele on foti wo o ndaroyta o ɗanoto mi yildito walla fijoɓe ballon ɓe hiɓe andi wano sportif ɓe jooɗi ɓe binde annoɓe hiɓe geeli wondema kala wonowo sportif ma o heɓa ko wiyete kon discipline mi sikki enen jooɗi ɓe ɗo ɓen fof en andi Cristiano Ronaldo e Messi ɓen star ɓe hiɓe mari ko wiyete kon autodiscipline hiɓe ɓeyditi kadi goɗɗo surveille waɗowo surveillance hoore maɓɓe ɓe ñamata ko woni wo ɓe walota ko saayi moɓe faalawo leer entraînement si howti haysi ko on tigi de waɗi ma ɓe yaɓe entraînement ɗi ko laabuddaji janngowo kadi ma o heɓa konko wiyete autodiscipline tawata si howti waɗuto jande hay tawi goɗɗum no waɗi sina ko bonnata wonki on sayi ɗon ko jangeteɗo si howti sayi waleteɗo on sayi ɗum ko waleteɗo kono noon mi ɓeyditay ɗon autodiscipline o fila wondema janngo o fidata fiijo ndaɗum ɗum kadi no duwa wonde e nder ko jangete kon par ce que tajama on sikku ko ɗoygol fowtinta tagaɗo na ɗoygol tun weltingol wonkikin e nder fiijo ndaɗo daguiɗo no fowtina wonki ɓuri ɗoygol ngol ñan e ɗoygol ngol ko golle ka on tigi ɗaani ha ka o fini
haray golle no e ɓandu makko ndun nden no gollade ko ɗen restaurata kala probléme mum ngo gontigi heeɓi ñalawma en ara yeygo e ɗoygol voilà ko ɗum ñan hikkiɗo si feƴƴi autodiscipline noon ko hikkiɗon ko sommeil ɗoygol kono ɗum ɗoygol yiidi e ko wiyete hunjegol kala ko jannguɗa ñalawma kala ko waɗa ñalawma wano anduɓe heɓugol naw ɓuutu ɓe way sa codditingal koyngal ma ñalawma ɗo a waloto tun kañum kadi fuɗɗo coddude par ce que neɗɗo waloto tun ko waɗi ñalawma kon fo ko waɗi ñalawma kon fo fo hoore nden fuɗɗi toto fof rebobina fof e nder jennuma o so tawi noon a heeɓi ɗoygol moƴƴol ko wiyete ɗoygol de qualité ɗoygol na ɗanagol ñallal fof woni intérêt ma heɓa ko wiyete ɗoygol kon ko wiyete kon sommeil paradoxal par ce que sa heeɓi howti ɗon no woodi ko wallatama fi hunjagol kala ko hunjinoɗa ñalawma ɓurtay plaçade iwugol ka mémoire de travail ya ka mémoire long terme ɗum waɗi ɗoygol janngowo ko heɓu discipline fi ɗoygol kala jannowo marɗo paykoy yo eto heɓa o eto ha paykoye makko koye heɓa sommeil de qualité ino favorisa apprentissage on e mémoire on ko hikkiti ɗon c'est la confiance de soi etegol ha janngowo hoolo hoore mum na hoolagol feƴƴintinna mais ha mo hooli hoore makko jannoɓe buyno no waɗa elda inugol a gaynata hunde o mi jannima ha miɗon ke a gaynata hunde a hunjotago a jippini confiance makko ko honum pay konko watta ka hoore a hay metaɗa nigoy mi gaynata goɗɗum hande kadi o yettotako kono wiyata lan andi a mari capacité ɓuuri ko wonɗa wadde ko